Xiyenge lexi xa Rhangani Gang xi tisile eka n'wina hi The Juta Cafe hi ku tirhisana na Ibatu Media. Xangisha. Tsamena anistuko nga vitana inena ilawa va nga tiveka ngopfu nga ku mina nsungule ku tiva ngopfu zing zeng na zonga ana stuko aniri kwi vasuke kule ne se yo rizile nga na yona mutla nga la hi mhaka yo kahle kahle ku sweswi nga swivurisa swona ku sukisa masunguleni ku mashava zavula ku Tsonga people are the most bullied people maku loko mo nghena ka biography ya vanhu va Matsonga vo tala sale leswi endlaku ngopfu with no further ado ina tatana Rhangani tatana a ni swi tivi ku ni mi vitana tatana Rhangani or ni mi vitana n'wana Madala kumbe na n'wi vitana na n'wana Madala okay namuntlha ni vitana Prince Rhangani ni teka rin'wana ku n'wana nyeni yi pfaka n'wana namuntlha ni vitana Prince Rhangani n'winyi wa Muzumba hi nga se ya kule tatana Rhangani ku na xivongo xa ka n'wina ne i Rhangani wa Chavani Rhangani Chavanwara and then kuna vaisa mani ka alaka Joseph va the ti text ka kuna text yin'wana ya ka Shembiti va itsale ku Rhangani wa Chavani so va ka Shembiti va ka n'wina ano serious u fanele u sungula hi Lotsongo ya ka lokulu ne i Chavani wa Rhangani hayi Rhangani wa Chavani Rhangani wa Chavani so maka Chavani ana n'wina mi ri hi n'wina then mi ku papa n'wina Chavani papa kokwana okay se kozela ku yinda papa yo swaleha swa Xitsonga swaleha a hi sunguleni kahle i mani Rhangani Prince Rhangani mina ku toka swa music swi sungule kwihi mi nghene kwihi xikolo swo fana sweswiya no swa music swi sungule khale le ndhaku le swi sungule kerekeni swi sungule kerekeni na a hi ri vabi va ti keyboard kerekeni no wonder ku na ti keyboard ti tele ngopfu then but a ni ri munhu loyi ni rhandza lead guitar ku tlula swilo hinkwaswo ne I'm a best guitar player koka music wa mina wa sweswi a ni yi faki album ya mina yo sungula yi ri kona the guitar kama album yo sungula hi Vukhosimbera Vukhosimbera wa yi tiva 2007 a ni tshama ni a ku na ririmi wa majori n'wana mani mari lero ririmi wa majori n'wana mani mari rure wa majori n'wana mani mari a yi ri ya rini yo 2007 na ri kule ngopfu so ni sho loko na mina ni nge se tiva kahle so la ku loko hi yela la hi fane hi rito swo boha fane hi rito swa tele lava ku switwa music n'wana Madala wu te njhani ku mzame mi tikuma mi ri ka timhaka ta music ni music loko u swi cheka se talent loko munhu a na talenta i ku va talent ya mina ni yi humesela rivaleni like I'm a keyboard player I'm a lead guitar player I'm a drumist I'm a singer ka the drumist mi nga mi sungule ku ku na nkarhi wun'wanyana tsundzuka hala a ntlhaveni a mi kuma ku ri na nkarhi wun'wanyana
mi kuma majita mo tala kwa ku chayiwa tlingiki anti nga ma yi tiva nyana beat leyi i chayiwa hi Stumbani. ma yi tiva ne mi nga mi ri involve ka swona swi leswi Swa Stumbani. Leswi a ni tlangeni wela ku yo va just part of talent mina ni tlangele ngopfu ka swilo swa yena ntsena swa professional levi na laki ya ku sis Ester M Ester M va ri na band ya se that band liya a ku ri na Ernest na Pet na Norman then na Rhangani okay London se a va xavi ti-instrument letiya se hina hi tlanga hi ti-instrument opportunity se hi tlanga na band ya vona So kahle mi tlanga na Ester M. ya loko before va recorda letiya mi ti tivaka letiya Ester M kambe yona antswareki yawa Ngibona loyi imane wa mina yena loyi xikwembu xa mina yibona masi solo mzila kule Rhangani sikakule Rhangani because ntsundzuka futhi ke loko hi kha hi tlanga swilo leswiya ntsundzuka byela ku mi ze mi va na band yin'wana va ri i Mahahlwa ne ya Mahahlwa Group or something ya na group yin'wana ya Mahahlwa and you were the lead I'm the Beyonce of the group a ri for the colored group okay so then ka that group a ku ri na lava a va leader okay a ku ri na lava va endla ti-backing okay hala tlhelo u kuma ku hinkwenu wa the players a ku ri na Mazepa ka drum ku ri na Rhangani ka ti-keys ku va na le Migezani Court ka inani ka base hala tlhela a leader na mina ni leader ivi ku va na the late Pat Marquez a leader na yena kwala ka that group ya Mahahlwa okay Ntwanga kahle ne. Hey, ni xihlangi ngopfu. Mavito lama kwana mo tira ku ku hinda xibekaraha le henhla ka nhloko. hi lo va ku hinda xibekaraha a ku twi nchumu so A ni twi nchumu. ayikhona ngeze tingafambi ku nga lose nchumu namuntlha hi twa fana mnana leyi Ne? ntwisa na yi tsundzuka nyana album very group liyanya loko ni tlhela ndzhaku na album mi nga yi humesa ne va ri jikeleza or something ya swin'wana swo fambelana sweswiya jikeleza ya Ne? And then a lot ma swi tiva ku ri died a ka ha ri ti-beat style tetiya ta va ri mani kulukumba loyi langa a ba Rafifi ve ri mani Rafifi kulukumba loyi mani a mi tirhisa ti-beat ta vona xa xidudla mani ve ri mani dume ngopfu a yi ba music wa njhani kamba walowa wa disco nyana ya disco nyana handle va ma1010 Spokes Age Was John. alo ndiwanga wasibona Ne? entanga ya mina sibona swi mara namhlanje Rhangani Spokes Age Box Age. ya So, Rhangani khale mara music yini kala mina malembe mangama. na ya tswaleliwe ka vona music sweswi about 20 something so yi decade timbirhi mutana loyi hi mali but ku va professional ni sungule 2004 2004 swa ku va professional then va ku endla swilo hinkwaswo from ku engineera swilo swa the studio then producing artist na swin'wana na swin'wana yeah but leswiya swin'wana swa ti-underground swa ku va na ti-keyboard ku va na live band u kuma ku hi ba tinghoma ta va Splash hi ba tinghoma ta vo Peter Tinet hi ba tinghoma eceneta tinghoma ta ku hambanahambana u kuma ku performa tinghoma to ka ti nga ta hina mina I believe so ka swilo leswiya we can't say ku ri because professional mi sungule hi 2014 2004 those things swilo leswi nga mi shape into being professional ni fika la mi nga kona obviously ya mahlaya nge matiki 2 decade hinkwayo
Nge itsiki lahleka. Nge itsiki lahleka. Nge celebrate from 2004 i rivala leswa swin'wanyana. Kasi leswi swi fanele leswo ni exikolweni kusukiseka grade R ya fika grade 12 mara ku va professions loko hi sungula varsity na moma lama ma hlayiwa ku ngumi exikolweni kusukiseka 1998 ta fika hi hayi ni vula hi manyana loyi se na moma hlayiwa ka xikolo xa n'wina xa music ka music industry and then loko hi la ku taka inspiration mi ve ku ze ku va loko ma ha ri ka level le hansi i mani la mi inspire ngopfu ku va ka music Benjamin Dube munhu loyi ni nga navela ku ni faneke ni tshama laha ka ti-kiss ta yena until ni za ni hlangana na yena Pastor Benjamin a za a ta na hala ka hina kerekeni Benjamin Dube tola ni concert ya ko kun'wana Johannesburg a ku ri Mr Benjamin Dube then hala sayitini ra Xichangana obvious a ku ri dokodela Themba Chauke amzange mi nga tirha na yona na ntirheni na vona na Themba Chauke ntirheni na yena ka ti-album ta vo kumbe ka ti-album ta hambana as I say na loko hi tlanga hi tlangela ku ti huwela na Themba Chauke a nga tlanga so we are serious ma ri close na le ka ti-live performance ma ri close na dokodela na ri close na vona na Themba na ri close na yena swinene so it's one leswi lavaka ku khavara ni remember the main thing this thing ikuri it preserve this information 2 decades to come generation inga tata maybe after the decades die for if swilo leswi nga ta va swi lahlekini because sweswi a hi nga swi tivi loko hi nga swi tivi swilo hi fana na lava va nga lahlekela hi information hi ku hlangana na vo Zodwa na vo John vela swi onhakile so it's part of it. A swi ri njhani ku tirha na dokodela a swi ri simple ka hina van'wana swi ri simple why a kota ku dyondziseka ka xin'wana na xin'wana ku va creative ya ku loko swi twa swi va so hi ta na something swintshwa ta na ti-element swintshwa swi kota ku swi va swi nandzika hayi a kha ti pfupfula matitwa no ti le ku pfupfulekeni titsongo hi titsongo njhani so mi languteka mi ri humble mi ri munhu loyi a titsongahata ka swilo hinkwaswo kanjhani mara loko se mi fika hala swa tika swilo mi kotisa ku yini kutisa xin'wana vanhu va tumbelela munhu la nga na talenta ne a nga ti kukumuxi that's true munhu la nga na talenta a nga bi pongo buwa hi talenta ya ntirho ya yena leswaku kahle introduction ya mi yo bedanyana mara loko ni la ku vulavula ntiyiso ne both Prince or Tatana Rhangani ku na lera va nga te va prefera rona ra tikela ku na rin'wanyani ku ri vuvuzela matele mi nge maheti hi lava lera vuvuzela kambe sele ka leswaku mi swa tikela mani va tolo loko hikuva vitana n'wana madara va twisa nyana first time loko hi hlangana kambe loko hi hlangana ku ri loko hi hlangana studio for the shoot he was so humble and I was shocked because vanhu vo tala that's the thing leyi vanhu va nga yi twisisiku ku va humble it's one of the things which is very powerful and I mean from the get go it's very easy to connect na n'wina na ku share certain things loko hi ta na concept leyi he was probably the second person loyi nga vulavula na ye concept ya swilo leswiwani n'wana madala ni hleketa timhaka ta sona he said let's do it every time loko ni vulavula something he always says let's go n'wana madala a tirheni i slogan xa n'wana madala a tirheni n'wana madala swa laveka so ivi se hi tsutsuma mi wine mina award and hayi swi nga ta nga ri yin'we ni tiva futhi leta ti nga fola tin'wana laya a yin'we ni award ta vonaka tona mina loko ti voneni hayi ti koho ta vonaka a yin'we
Tisai. Yeah. Tisai. Yeah. Mara naku me highlight yingwe leyi nga swi twa ngavona leyi. Leyi nga yimisa mu ya leyi na deserve. Man twisisa nyana. Yiko yingwe leyi mi nga or ayi huma ka risimu ri. Ntako hikwate kahle ni ti teka ku fana ti award. Why? Award swo vula ku appreciate. Ku hale ni nga ta yi tekela hansi kumbe ni ku leyi kulu ka leyi tsongo ka leyi ni ti teka ku ringana ku va ku appreciate. Award ni nga ti kuma ti tele ta ku hambanahambana ka va ti Satma ka Munghana Lonene na ku ya hi swi swa ti culture ku hambanahambana ka swona na swin'wana swi fambelana na music na tona but va kha va appreciate then loko ni kha ni motivate vanhu ka this industry ya music. Mina ku ri ku na vanhu lava nge le ka pfuneni underground on the background va tele swinene va tele na loko no hlaya ti-artist leti nga kuma ti-award ni kha ni tirha na to as a producer a ni swi tivi no tingana ti tele Mara mi nga ti mention nyana few. Vanhu lava ni nga tirha na vona va kuma ti-award to tala Themba Chauke, Joe Shirimani, Ester M, na va gospel like terena vanhu vo tala So va tele swinene mara lava no mi nyikela sayiti ra hala ka music wa Xitsonga no. Why va DJ Tloko na vona na DJ Ganyani na DJ Spoon terena na DJ Who Knows Fishing House Station Nyamanaja so swilo leswi nga tirha na swona vanhu van'wana a va swi tivi tin'wana tinghoma ti ta va kha ku tsala Also, you also a songwriter. yeah. Okay. Va shota lava manguti va shota Shorter. Arika na bo Black Coffee sometimes. Mi tirhena vona. Ka music walowo then even Revolution na va ta na la studio mara va helele ku Revolution cause na ma to sweswi va kona va busy they are busy va busy timhaka ta mastering na ku mixa ti-project ta vanhu like international projects to tala loko ni ya studio xa vona na DJ Ganyani a ti va ti kha ti masteriwa ya vona ti mixiwa swinene they got also equipment ya ku shoot so the music videos and everything tele nga had some conversation ya kona we van'wana nga tsakela ku la tshama na vona because he has a lot to say as well. Ngava kuma I would love to have him on the show as well. So meaning kuna ka hala ka cause ka music industry kuna the opportunities so tala ne more especially okay vanhu va langutisa ngopfu hala ka ku they want to become an artist ne so Rhangani va tiveka as Rhangani the producer and someone who wants to get involved in music they wouldn't understand what becoming a producer ku sina more sina ntikelo ku tlula na ku va artist ka rin'wanyana I think I don't know loko mi ko ngani correct ka sweswo but the way I understand it iku na swi tiva ku ri hala ka producer ne kuna ku tirha ko tala swinene until maybe according to you ka right sana van'wana lava nga busy coming up into the same industry mi nga va pfuna njhani so just the information because information is key and swi vula ku loko munhu a ri na talent ya music u faneke a va artist u nga va producer u nga va sessionist ya guitar
or ya piano or ya drum or ya violin. It depend. So depend on Stay, the yeah, percussions. Stay long as end up. Da, or musician. Ukuma kufamba line ya we. Ya utlanga bass. Watera sweswi. Then sokubeka kude maningi. Mawa. Cause mababona vanhu mkuma ku ri una talent yo karhi. Bass or more special vanhu lava vo tala lava vanhu va tivaka va right la ka ti-keys, mabo. Mkuma ku cause u lava exposure. Va hetelela a lava ku fostela ku va artist. Kuma ku ala ka artist a swi endli swona. U teka plane, it doesn't take off that plane because anga good into that. U abandona talent ya yena. Mabo. Ku talent ya yena mangibona ku loko a chashi lexi ne. Hola. Xi yimisa vanhu. Kerekeni nkarhi wun'wana swi va nghena moyeni, mabo. I swilo swin'wana leswi hi fanelaka ku hi swi bring out there to the youngsters, mabo. Va kota ku swi vona ku ri okay, choosing is best. Yeah, so endliwa hikuva u kuma ku u nghena ka industry ya music u nga swi tivi ku we good ka yini. Mi kuma ku mi nga n'wi sola n'wina but ya nga swi tivi ku u good ka xilo xa mi xi vulavulaka. Mi kuma ku wa ti tlanga ti-keys swinene mara a nga sure ku good ka swona swilo swi a nge le ku swi tlangeni. Se swi ni vuyisa ka question yin'wanyana lava ku hi vutisa olalong ku ri i nkarhi wihi lowu munhu a vonaka ku ri talent ya mina or ka music talent ya mina se na yi choose or ni choose wini ka talent leyi se I need to abandon it. A na ha ri employable, I need to focus on this. Na ku focus ka music cause ma swi tiva ku ri vanhu vo tala hi langutisa laha hala ka ku tirha. Van'wani va tsandzeka na ku tshika ku tirha a ri na yo talent mara a nga sure leswi mi swi vulaka ku ri a nga sure. A ku ri question ya mina yi ta landzela leyo. Ne? And it's very big. Mizemi nga tirha na or mizemi nga tirha mulungu. Before ya ka leyo se ta kota ku ya ka yoko. Ya linka kahle yoxe. Ya linka. Determine ku hi ku mina sweswi I'm no longer employable na la ku tholiwa se na ku tirha mina. Ya ntirhini swinene. Tikhampani ta ku hambanahambana. Ya ntirhini loko ni sungula ntirho wa mina wo sungula ku tirha ntovo ka holiwa loko n'hweti hela ku na salary. Salary. A ku ri 2009 ku ri na this company ya Providence South Africa a yi tirha ku lombisa mali then a yi tirhisana na Standard Bank. Okay. A xele venda thando tirheni la 2009 99 2000 2001 Okay. tsika in 99. 99 Se na miloko 2004 ne. Sana ta ku mete 2004 2009 2009 yeah 99 ansungna ka xikolweni. yeah Ani ya ka sikisi. Ani ya xikolweni. A wu xikolweni? 99 Matinginini lari. Matinginini. No namhlekete kule ndo. Tlinela mpakela swilo hinkwaswo n'wina. 99 sungula ka A ye fanyana ku ze namuntlha. yeah 99 yeah then nga sungula kwala 99 a ku ri na khampani liya na n'wana ha ku pasa grade 12 standard 10 nkarhi lowuya Na hi tiva swo swa standard. I fade out loko ni fika standard. I fade out standard. Akusungula because man sungula ka grade R. Yeah. Sungula ka sub A. tirhi kona yeah Ivi ku sub B. Linyaka 1, nyaka 2, nyaka 3. Na mina swi tirhisa ndonde na mina mara. Swi lexikaya. Okay. ngazofika ka sub 20 something. so then ku va na khampani liya munhu tirha sweswo at least a ku ri scholarship wa xi va xi kha xi dyondzisa business management na swin'wana na swin'wana hi phusha 2001 then loko hayi wena languta swin'wana swa music ala just then ankele ya mina malume Eddie then ni ku hayi
akuhlanganisa na Reverend Chawan. Reverend Chawan. Yeah. Reverend Chawan va tshama ka va humelela u tsundzuka ka recording yin'wanyana na Bajon lavakulu hayi loko nga tiviki. He came up somehow. No, so the guy's been helping in the background. Then Reverend Chawana kumana hlanganiswa hi Malume Edward. Malume Edward ava tshama kerekeni ya Swiss Mission at the Cliff Zone 3. So then ava tshama laha machine house ya Swiss Mission hi hlangana na vona ku va busy then na Amuchawana. If you know Amuchawana, Ammunition, la producer, Ammunition, yeah. Very ghetto scandalous, ne? So yeah. So push up ala, ogumagwa yo push ala telo kai, zama something. Wana pusha teraka very through with. Pushanya 2000. Hey, I'm terrorist. And 2005, 2006. No fuck off. Absolutely. Magu ay. Asfambelana hina sote retake. Yeah. Otherwise, focus ala music in. Alate. Magu mkarili ankanenda swelezwe. Nkarima kuma kwa halawe ka fane ka tlanga live na Themba Chauke fane practice a week or 2 weeks. O some karale ama are connected na ba Chauke. Some kuma go. Afambela msho. Angere bote vike kwa. Kuma go after 2 weeks kambe kuna ingwani gig. So kuma ka. Nzano makaso. Then kuma kwa asfambe swona phela swa music naso aswinyike mali karlo wa awuseti email wa tirate session na the artist man so then karlo ya ana business general Muzka kwa busy 2004 yale 2005 yale general Muzka iko high man o producer artist total ango why we why ngati yimbelele leswawe why are good ka ku yimbelela to teka tingoma teto o nyika the artist tawe sanuka and ready for yimbelela la ku delay production when delay production wona ku endla kai artist ya mi usungula ku record and ngena studio ni recorder ilazala Sambo kule Maputo. Yeah, 2004. I'm a good in 2004. Yeah, I go tama kwe whether this side ya Rovuma ngutino kutia kwe Maputo Mozambique. Yeah. Abanga kutibila ba rontono tiwe. Yeah, Rovuma. So obla na masa. So then on that time I push album ya na kulukumbaluya then general akwahayi no nalekata mina loko kai and I must come when you got the input there so loko ayiboni swin'wana they were busy na album ya pencil they were busy but they do pencil so like business album tombi marombini they were busy na album ya chacha banyuma ya Sunglen they produce with the Prince Rhangani is it in 2005 yeah so inamba isuki iveta sungula ku program album ya mimi 2005 okay yeah a studio unit house studio Joe Shirimani okay yeah Charlie unit house I juice CBD okay yeah ni endla kumako anina engineer and then ngisishikota kahle swa ku engineer kwa na mfan'wana ai ba practical swin'we swa ku mchini ya studio karlo wa studio xahari
analog a hi sweswiwani xi nga digital Practically aka tirhisa timojule uma nga se swi tiva na timojule loko u cinca sound yi suka laha yi ya ku phela loko mo byela munhu wa sweswi mi vulavula timojule hey inkinga phela so uma ku a ri pela kuma ku senda na ngoma ya yiwani akaka i-practical ambe endla ku hi mpendisiwa hi mani endrim ya ku vitaniwa endrim loyi okay ya a tala ku vitana na Nelson the Clerk ke ri munhu wa pandla so Mahahlwa vo velcome And then u langutisa ku yini wona bajo se va na pandla and then mi hlangana njhani na Dr. Joe? na hi hlangane hi 2004 2004. ya why General Muzka tirhisa studio xa vona ku rhekodela kona se na mina a ni tirhisa studio xa vona ku producer ti-artist ta mina laha sa hlangana vuxaka byi vheta byi sungula kwalaya a ni ri chomi ya KK Shirimani. Okay. Ni tivana na yona wa yi vela obvious a yi tirhisa studio xa vona Dr. Khaleri ka music. ya swinene khale ngwena vanhu vo tala va ti tinghoma ta wena ta khale ngheni ka Spotify ni hlangana na tinghoma ta wena ta khale ta vanhu lava khale va ti tiva va khale va ti tiva mara va ha ti tlangi. ani kinga i ku loko i ka hi migrate ka music industry na minkarhi ku na relevance kuma ku leswa khale va swi tlanga that's why hina this show that's where we close the gap awa close the gap yaleyo fana na first album leyi ngo a yi tivi we must make sure ku ri that track leyi va nga yi vulavula we must play loko hi hela somewhere somehow episode leyi hi fanele hi pfala hi yona matwisisa because somewhere somehow ku na tinsimu ne it's ta ku i xin'wana xi nga ta ku bring it close to nature bring it close to whatever so i swin'wana swi swa khale tinghoma ta khale to tala ne ta pfuxelela swo tala ta tlhavula yes so i swin'wana hi fanelaka hi swi revive hi swi pfuxelela matwisisa so hi leswi lavaka swi close laha ya mara mile ni lava ku madonna mi nyika yona ne se swin'wana mani u hambana na mani u hambana na mani a ya ka mani u hambana ngamula a ya ka mani a basisa setwini tlakala ka jima a basisa setwini mani hayi na lele na yi tiva na le magudu kanyini na yi tiva magudu kanyini na yi tiva le magudu kanyini magudu kanyini ya 2011 2011 ya sweswi yale ni nga tintsundzuxa kona mi nga ni vutisi nga ta nghena khotsweni mara nga tintsundzuxa kona nkosi ya no and then Limpopo Poison yi ve yi simukiwa njhani? ya Limpopo Poison yi simekiwe 2011 Rhangani Shirimani na Ben Mahenga mara va suka ka yin'wana a vona maroya mi suka ka mina maroya iyo ayona a ku nga ri na yin'wana iyo koko vanhu na va swi twisisi ni ya tiva ku iyo ni sungule ntirhe na maroya ve 2007 and 8 na producer maroya so then 2011 eka luwa a ku ri na band leyi a hi tirhisa ku tlangela group ta hina ka ti-live performance so then after loko se ku endliwe Limpopo Poison 2011 yale bende liya se mi kuma ku a yi vi yi sala na maroya mi kuma ku hina hi tirhisa ngopfu timhaka ta ku a ha tirhisi swilo swa life like swo fana na ti-guitar na swin'wana na swin'wana se a ku ri ndzumba maswona mi shifti kwalaho kuma ku a ku na lead guitar na ku na bass guitar i marimba then na ti-keys na ti-organs I pfume Limpopo Poison loko hi cheka ka ti-internet stuff and what they are waketezela group nyana mara ni Limpopo Poison a ku ri Ben Mahenga, Prince Rhangani, Joe Shirimani
a yi nga ri bende ya ku u ta fika u gogula ku Limpopo Poison then ku ta huma tinghoma letiya no leswiya swo a ho tipitana hina as hi ri three wa Limpopo Poison la a mi ri Poison swo mupela so mi kuma ku un'wana na un'wana na project ya yena okay na tsundzuka ku ri na va ri mali ya ka Minga Dr. va ri mali ya ka Minga va ri mali a mi tele nyana la ka vo Maroya na van'wana va ri vo hi nga tala a hi ri vanharhu a mi ri vanharhu ntsena so because I know ku na vanhu a va under yo or what or maybe kume information ya wrong tanihiloko ni hlamusela ku sunguleni Limpopo Poison a ku ri vanhu vanharhu nda ku fomo Limpopo Poison Ben Mahengani Prince Rhangani Joe Shirimani leswi leyi mi vulaka n'wina i swibi swa ndhuma then swibi swa ndhuma nga ri Limpopo Poison clarity kahle ngopfu a nga ri Limpopo Poison to clarify and then swibi swa ndhuma before ku va swibi swa ndhuma a ku ri bende leyi a yi ri hava vito leyi a ku ri Maroya ku ri a va ri ku Jambata ku ri Maroya ku ri Prince Rhangani ku ri Mixengu a ba bass guitar ku ri Savannah ku ri Mafosi ku ri Vuyelo ku ri Nese Matari ku ri Sis Joyce ivi ku va mani wo hetelela na ku xota munhu un'we ku ri mani hi ta n'wi then a ku ri group yaleyo yi helelini a talented group la yi kota ku tlanga ti-instruments okay yeah Mafosi a tlanga drums then a ku ri swibi swa ndhuma leyi a ku nge se va swibi swa ndhuma na mi hlamusela loko hina a ha ri kona then loko se hi ku Limpopo Poison se then na vona vakulukumba lava va sala va ti endlela swibi swa ndhuma ma swi vona ma continue until now va ha ri kona swibi swa ndhuma I'm not sure but swi hi ndlela yaleyo ma swi vona se loko ku va na ti-event to fana na ti-awards tsundzuka ti-award ta 2011 ta Munghana Lonene ti endleni Kowa Stadium a hi tlanga live fike ni tlangela tibende ta yi nga tlangeli 6 wa ti-artist wa ti-artist a hi tlanga stage non-stop tawara tingandeta hanti a ni tlangela ti-keyboards ni tlangela ti-artist ta yi 6 waye ku sungula ku nghena mina then nghena Beni nghena Shirimani ku nghena Nese nghena Vuyelo ku nghena ni ri le xitejini va hleketa ku programiwa kata we playing live obvious pere ti tele lexi a lava hi n'wana madala leswi na vutisa swona i xini lexi ndlaku hi nga koti ku performa live sweswi tingoma ta Xitsonga kumbe ni vutisa kahle challenge ku va ku because mina ni twisisa or hi ku ya hi mina hi vurhandzi bya mina bya ngoma ni tiku ni byi rhandzisa ku yini ngoma ni twa yi nandziha loko yi ri na instrument ya live u twa drum u twa guitar u twa piano u twa everything lexi nga le phakathi ka the original song ku va ku ri yini xi hi tsandzesaku as hi ri Matsonga hi tsandzaka ku ndla a live band or something like that ku maintain a band ku maintain a band is not simple ku maintain a band why mi nga swi kota ku endla sweswo hikuva swi batswi mi kuma ku a mi maintain band swi fana no munhu a famba ya cina xitejini a ri yexe i ku tsandzeka ku maintain a band ya yena ku vacini va yena ku and xin'wana xa vumbirhi mi kuma ku van'wana a va swi koti ku performa live u nge n'wi teki ku ya n'wi veka ka live
Ne? but still you can perform and ingoma ta yena Themba Chauke as a vocalist Ne? ngoma kusuka ka live swi nga vi swona Edmekile un khomisa Handle swona. na ku chikisanya ngitaba. Ukukhomisa tihoros. Un khomisa to. Sena editeni ku farming. Sweswi tshama kahle. yeah So ku va ku ri timhaka to maintaina band timhaka band ya durha ku yi maintain Oh, It's ana not ku simple. takwala ku is it timhaka ta mali na ya durha ku yi maintain band it's not simple maku ti show leti u ti kuma at afford the band so it's obvious ku yeah. you can't go and can't play go and live play at live. stage Ne? maku band yero one ku u yi susa u yisa stage na ti razor na hinkwaswo swa show yin'we swi costa uma 70,000 Jesu. Classe loko ta vitana mina ku ni ta ku tlangela ti keyboards ka live ya wena swi boha ku ni ta ku charge kusuka ko 15 Classe na la tlhela ala ku negotiate price ya n'wina. eh Loko mi famba ku 100 ala ku negotiate. ala ku nyika mukata ku nyika 7 se swi vula ku live band swi vula ku a yi nge exist Yeah. yi off So. swi vula ku backtrack kumbe leyi nga famba ku na lead guitar kumbe na ti keys or na ti congo drum ntsena So meaning kore because in arts and culture the gap arts and culture yi kwila ingena kona yi kwila yi fika ku yi close that gap because gap yale I gap ikulukumba and it needs to be closed somehow. Live band yi ndlandlamuxa ti talent ta vanhu. Lama tata ku kwala n'wana matala hi leswi band live band yi na ku ta na timhaka to pfala unemployment loko la ku swi veka kahle because December leyi ni sure ku buka bukwini ku tala yeah swinene swi vula ku loko a mi na band ya n'wina vanhu lava already they had their money in the pocket for the whole Their employment. so in a gap and loko mo swi langusa laha ni lava ku ta kona loko mo langusa ti-show tin'wanyana leti nga ri ku ta vatsonga vanhu lava hinkwavo va na ti-band va kumeka va ri na ti-sponsors arts and culture yi kumeka yi ri kona ka sponsorship xo tala lexi kumeka xi kha xi humelela it's either it is summer awards or yini or hi swin'wanyana kumeka ku ri na band loko ni twa leswiya swa misizulu a Durban ni sure ku ri va ku na band Ayiko. wa twisisa nyana mara loko se swi ta hala ka hina ha tsemiwa va sponsora mara va sponsor in full ma twisisa nyana so kuna gap there's a huge gap yeah kuna gap ya ku I ended the proposal ne ta art and culture why mali an ali timasipala ti kumi ku ringana va langutisa na ku masipala lowu letla ku fika kona mali ya arts and culture yo fika yi nghena yi tlhela loko lomu tlhela ku loko Timokata. nani why I don't think Timokata. I apply ne yi kumeka Timhaka Nghenela kwala. Timokata. So vula ku va kona anta ku maybe anta swi veka ndlela leyi ku na vanhu mi kuma ku ri swi vela ka ti-career exhibitions choosing a career kuma ku vanhu a va swi tivi ku ri career yo endla ti-proposal yi kona ku na certain career leyi nga ta dila na ku source ti-funds for a certain business certain event or anything so laha it's a gap so gap yi na swilo swo tala leswi swi nga ta endla ku yi pfaleka it's not just one thing ku na swilo swo tala swi nga ta endla ku yi pfaleka someone going to school understanding how to combine a business plan before you get a funding how to combine a business plan what do you need to consider the sort and everything ebe ku va na loyi a nga ta swi tiva ku ri where do you go after combining a business plan so it's that gap hi leyi faneleke hi langutisa and then ku va hi endla ku Xitsonga xi va on the map somehow that gap a hi langutiseni whoever is watching if you have some sort of like experience or you are exposed or waru dyondzeni it's a learning curve yeah the internship lead let's consider them if for this gap as babulini vuvuzela ku ri I end the proposal mali yi kona
Vuvuzela. Matele. Vuvuzela va. No. Ai tivi la. Vuvuzela. Ai tu vuvuzela aí. Oh, não te vai dar cara. Vuvuzela, é 2010, né? É 2010 vuvuzela. Vuvuzela zakho. Vovó, né? That time look what prepare World Cup. 2009 2010. 2010. Nginga mina hlokweni. Ngisengana ngaphuka kahle. So bantu sewoje. Ah, mora no independence so yini la. Ah, so yini ga. Eh so lava va nga lang this ai closing gap yale. Nge close umuntu as possible. Nge lang this ka government yena always. As possible because ningaku na the business people business they can sponsor some of the things. Yeah. There's a lot of business people like I. Ndawo ngafuna ukuthi makatofana nithi. Batwisana. Yeah, and then Batengo. We can mention a lot of Not the company though, the private companies. That's why it's a matter of understanding. Imana kota ku endla business plan. Uto kota ku draft ntsena. At the end of the day loko I draft in what do we do? Hi endla yini yo? Awa. So I mhaka yo hi major. Hi bonisana. So I take in sisa mahlweni. And then album leyi tshatatanga. Ni yingisere nano. Indeed. Yeah. Indeed. Ai vum. Indeed. Indeed. Mi palin kwa. Vavum. Album. Pile. Iko. Ufamba xipezi xa xibodze. Yo me vina la nero bloom off loko nem text na kana ndendleleni lokuyingisela. No. Uyingisela dot. I blind. You blind. Una shopala shona. Mfana ndo bayeta masalanga. Mina kundabuya ka wena, evise ndabuya ka tatana. Anzani phala mina. Ngephala kuphale kuliso. Vafane vatirha fane kuma yin'wana album pfala kwalano va ta kota ku ngahambana mdla nga hola ngopfu ngahambana mani na ngoma la ni iza la nhloko ka njhama loko ri swa n'wina swi redi mi ngo tova kambirhi va swi vula ku hi tata lembe tani yo nyikiwa lembe leyi cause va nga tlimbana va dlayana hinkwaswo se laha la ta va cina va nga endlisi swona Tele tingoma ni nge ti hit. Yeah. Ni sure kuna tingoma tin'wanyana. Mina kuna nkarhi wa mele ka vana I vana va ndoda or in was it a group or in ani sure vana ndoda ku ri na tinsimu tin'wana mi ti gain la Carlo wa Limpopo Poison. Limpopo Poison. Yeah, so then aku ri Joe Shirimani featuring vana va ndoda. Oh, okay. Yeah. Vana ndoda aku ri n'wina na mwana Vana va ndoda aku ri KK. Okay. Na Seskombo the late. So Then marane aku feature wa Ben Naranga na wona the late Seskombo na KK. Then na Dr. Shirimani. Okay. So then iva ndlela le. Oh, alright. Tirhisana ndlela le. Aku na tsimyana tin'wana laha mi nga ti endla twa ku nga ku maybe a ti releasiwanga ma swi lava ku ti releasiwa cause a ku ri hit swilo leswi. Nhlangano luwani nhlangano luwa a wu ninginisa ku hava cause a tivi loko ku ve ni wrong than correct. Zingzang na zong kuna leswi nga swi wina nyana. Yeah. I swi wina wini. Yeah. Because liya sikareko. wala kufika ka siku zona zene kuna yin'wana ngoma ne antsundzuka famba I think na tiselani kona kumbe na la casa phela yin'wana hi karhele ne hi pake yona machine ya ngoma no hlantswa to leyi va ku Los Mateko la ka mi vambirhi na Hervanara. Aku Limpopo Poison. Aku Limpopo Poison kona. Yeah. No, I'm more. Uma yona lo zina so. I don't want to like
zing na zing. Then kambe tota atri chaki. Sasa ngoni kanchaba. Sorry G. Atri chaki. Kambe wala ni tsale ni vete pia bako. That's been. No, lia ne. Ay ba. So, Mr. Rhangani. Yebo. Muna bungwe. Yeah. Ngometerita. Akutobetera swile swangoliso. Yeah. Matawela bangwe. Yeah. Kuna lwamnyika kuchuni kumbe hinkwaswo wo fika vula munhu na ku qamba swa so ni chayeliwe kumbe kanjani. Okay, artist swi so. Kuna ti-artist leti tako already ti ri na tinghoma la nhlokweni ya tona. Okay. And then loko se ti yimbelela mi ni kota ku landzelelisa ti-tune letiya ni ta na ti-instruments ta kona. Bass line, from bass line, melodies, ti-piano, sweswo swo tanihi hinkwaswo. Ku ta kota ku swi khomanisa swi kona. Loko munhu a ta na tune na swi kota ku ni n'wi pfuna ku ya mahlweni. Na loko a nga ti na tune a lava hi creator from the beats naswona na swi endla sweswo. But ni rhandza ngo artist ya creative ku fana no yi ta na layini melody wa yona, then swi endla ku swi nandziha loko ni ta na yena ni ta na instrument ya kona already u na tune ya yena. Ya loko se ni ba ndzumba la swo ba a nyanyuka. Okay, wo munhu wa nje mina ni na ngoma leyi ni nga yi tsala malembe ku hundza mani tlhela ni yi cukumeta hi ku twa ku eka hisa gaming. Sweswo a no kumbe no tsundzuka siku rin'we loko xintsongonyana mi nga kota ku mi yi byela ka mi ta yi tovisa ku yini. Yeah, I don't have a problem. I love God. Na yin'wana nkarhi ni nga kuma divorce wona a va ku a ni yi tsali yi nkarhi Yeah. a yi vitaniwa magezi. Yeah. A ni ti vitana magezi ka ngoma ya magezi ku tala ku u vekiwa ka switori swo vana swiyini kanjani. So ni ti tsaleni ku ko va ku chuni a yi bikanga. A yi famba hi mukhuva lowu he magezi he magezi he magezi swilo yini na va teke nsati wa hulwangi va teke nsati wa hulwangi magezi. Se magezi a nghena yena a ni ta va ni ku yini na hi ku nsati loyi i nonga mativa. A hi swi tshiki kwalaho. Se a mi ta tovisa ku yini? A ku ri tune yin'wana ya kahle ngopfu. Yaleyo ya a yi ta qualify na ti-line ta Limpopo Poison. Jesu nkosi yami. Zing zang na zong. Ani mali ya ri kona RMS. And se vile no Rhangani gang na RMS. Hi vona swin'wana. Sweswo. Mara tu mo fala Mahahlwa. Kuna making one of me endla very RMS clothing. Yeah. Yi kwihi kuma njhani a yi lava maybe nga yi fambisa. No brand. Brand liya. Yeah, brand Maybe yi nga ti kona. merchandising nga ti. Brand yi kona yi le continue. Swo fana na sweswi 2 weeks back ni swi vonini ku vanhu va lava swikipa swa Prince Rhangani. Then hi endle few hi testa market. Ni swi vona sweswiwani na order yin'wana yo tala ngopfu. Yeah, from Monday next week vanhu va tala va nga order va ta kuma swikipa swa vona already swi kona swa Rhangani music. Just play it. Swi swa kahle. Ku na van'wana va swi lavaka as swi vekeliwini this track. Title track ya Vavavum. Okay. So va ta swi kuma na vona hi ndlela yaleyo. So merchandiser ya mahlweni. Ya mahlweni. Hi fane hi kuma rin'wana siku. Ya Rhangani music. Hi fane hi kuma. Loko ku na ti-extras ya mina na ta va ya ri busy December leyi hinkwayo hi nga qoka hi Triple L. Kuma zelo Triple L. Triple L. Yo. ni mbali na makhelwana ni mbaleleliwe. Matayiko. Kuna mhaka yin'wana nga vulavula hi yona Bajon ya ku nkarhi wun'wana mi kuma ku maybe ni titwa ni ri na talent yo na ku yimbelela mara na swi vona ku
loko ni ya studio maybe va ta ni durhela a ni tivi na ti-price no swi fambisa ku yini na access ya information yaleyo ni tirhisa ku yini mina lexi ni tirhisaka swona ti-project ta laha swa dependa ku i music wa njhani okay project yi sungula ka 10 15 ku ya kweli so it's best kahle munhu a mi fonela it's best ku munhu a ni fonela ka 078 073 56 21 388 na teke number leti me ya ti tirhisa swo ka swi nga swona number leti i timhaka ta studio ntsena va swi tiva kahle ta tsala ka description va swi tiva kahle ku tinambara a hi swo huhisa vatirhangane hi mina ka wanongandlai vulavula mhaka purpose ya for business use only oh that's good why ka email ya rhanganimusic@gmail.com and then ala ka social network ka page ra mina ra Prince Rhangani RSA then la va nga ni khoma kona va vona ku humelela hi swi swa Rhangani music swa Rhangani studio swa Prince Rhangani va nga swi kuma kona la na le ka Prince the producer na kona va nga kuma kona kwala na le ka lesha Instagram xa Prince Rhangani the producer na kona va nga ni kuma kona kwala ti-platform leti va nga kuma kona hi xipidi va cheka ku va kha ku humelela description na sweswo no khensi ngopfu nkarhi wa n'wina tatana Rhangani n'wana madala fufuzela vinyi va marimba is an award-winning artist, an award-winning producer, and also is an entrepreneur, right? Why na colonia? Timhaka cha masivona hi ku pfala kahle kahle a fana va hi khense ngopfu n'wana madala swi ta ku mina session mi fanele ku mi va na yona ngopfu interview leyi a yi fanele hele khale ngopfu masivona khense ngopfu nkarhi wa n'wina khensa hina swinene so yana ni mahlweni mi kurisa Gaza hayi ile mission lo ngele ka wona hete a yi vuyi Gaza yi vuyisi vuyisa na mkhavi yena va timpandla mara hata vonana hi ngoma leyi fanele swekile na endle khense ngopfu n'wana madala khensa hina n'wana madala swinene xiyenge lexi xa Shangani Gang a xi tisiwa eka n'wina hi the Juta Cafe Shangi Shangi.